Hello guys, peniak sahabat yang broadcast kan kai YouTube channel tem dasi alami Malaysia airport Guwahati atau na airport sim ka flight pas Delhi và dan ki kamban listai tem ta đang sakut blok sa ne po sa pan maslai nak ne ka viewpoint ma ngadang sakut blok ni nomor baki repair ketika jingking dam the ki pelai tang silang banyai kali entah kita pelai chotang bakiu mengiba yar ngimpat yo minlat se so ka ngalami islam ni yang so ka flight ru ka vat kadesan bajia dak sakut ane mta safety tank ne dak sakut dia ai kermen ba nganum mes ya flight dai guys tucing blok ai seni rulan ani rulan kani truk banyak kani kamlat syuk kelas akut hey guys entang tang slide tu napo jiking dam entang lapai hani ilatam ini ko orchid steng kentai la sebai kai kupor tama tang ba song blok pasaban tiêm tai nằm yang chưa nó nghìn giá bên đâu vẫn sẽ còn mà nghìn đại danh sa hanong poro kan sa pam kai kapor tiêm ka bah bang nyai kalau sepo airport bangin be ya kapor ma dai te yo dem ta dombe kapor sa mes ka flight guys, dem time kita akan bahas Hey guys, mentang ladon ni po flight wasui ba menang akam yo le vlogs mah po airport nomor bang la po Islam palat sa dan baki bala ada check in lupa na check in online lupa tentang ladan ne po flight dengan mina na ne sekarang hey guys tentang ladan ne po airport Delhi dang siapoi tentang ni pechwai kitiar itu hapok sekali ai di marwai te birum dan phone sibet dapat kamera oh jing samthia okay Chandigarh here with cab and last two coming. पैसा की लगे अच्छे इन तो पेटक्सिन तो दिस रूम terus kendu bisa po kamera ne po kali dah yo kali mah hey guys mentang ladan ne po jaksa ne po hotel te wasoi ba mena kamyo continue show ka vlog sa po airport nomor ba masman kali ngala tap tiano ko poi ngala kwa poi klois ni po jakasa nomor ngala ko aras nomor ngala thaj palat tem tangan semngan sachwad semngan ba me dengan tiano dengan sekendu yang pi brokhal perlok ki baju kersan yang menlak por ya kan ki YouTube channel dengan sekendu pi brokhal syam stop bye bye good night